Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras siya amin gagayem. Sakbay na makablaawan amin anaayat amang suporta iti YouTube channel tayo a Jor Drama Tips TV. Mapresyar ti panakidanggayo ken kaadayo lat amang buybuya, dumdumngeg, mang suporta karag ti drama mi iti Palawan. Akaada ti pinagdalanan na iti channel tayo. Ken makablaawan iti latest ng buybuya karag iti vlogs wenno drama mi. Makablawan nga ro da pagayam a Yolanda C. Luis, Florenda Kimpaoy, Joji Cruz, Lerma Dumlanos, ken amin nagtinagtultuloy mang tartarabay, iti unay daytan kaka, ken tisibu kel at channel tayo a Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo, ti Jor Drama Tips TV, ti pakasaritaan Arapaul 1. Agraraman alan Lord. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Mapan kami ija Isabela. Kat kitaan mi dagiti daga kan produkto mi ijay. Kastamatan dagiti trabahador. Agbayag kayo kadi ijay, anti? Mabiit kami laeng, makabulan laeng. Ay, mabayag kayo nga ron. Nasayat mo eh. Ha? Kayat ko asaway. Nasayat mo eh. Takno makaaliwaksay kayo mo ta. Mabiit la day jay makabulan. Masapul mabantayan. Kan mapaliiw mi anay magtitigtignay dagiti trabahador. No nasaya at mutlaeng wano saan. Ano na iti kakaduwami. Alino ko lang ti kasama. No trabahador. Nang runakat ang muda na singpat kami. Wala nga ron ante, angkal. Nakasingsingpat kayo. Sa lukon na kayo, may. Ha? No apay matakas na ti tao. No amudaan na singpet, lukunda. Agam saan matkipdi nga amin. Ngala, si kalatan ti makamu dito'y boarding house o no apartment. Danggayam amin ida. Upat ayunit daytoy italikmikan ka barok. Itad mo ti kasapulan da. Kanalaang mo ti may parbeng para ken ka. Walang ti. Awan ba't nga ron sa balay makatulong ka na kayo nung sana siya? O di kasanawan ti. Angkal, sakto pa lang ti boss no landlord dito apartment. Ha? Unay daytan kaka. Kano kayo ay mamapanan ti? Inton sumaruno na bigat. Isasaya atom tagbantay, wan. Ta amumuten no kasano kami amanangdan itinayembaga tao. Saan nasinsinan no da kami timang pasweldo. Awan pagdanagan nyo ante. Sak ti makamo. Sakit nga ron ti landlord. Da nagyo na ya. At nadlaw ko iti ka nakambakay. Anya day talakay. Gamit las-las tog na niya. Ha?
Di mo dildilawon day ta. Basta makatulong lakit di. Walmat ket diya. Basta saan nga garami di ti linuloko, very good ang tikasta. Walmat ket di. Ang kasanor no day ta kinalastog na kasabalin to titong pala. Ay kat, adakan ko anan ah. Total, nagsaya at ti kababalindag iti amin na borders tayo. May ayaw mo't siguro iti kinaimbagda. Kat dayta ti mamagbalin mo't kankwana anasaya at atao. Alangan mo't apagaramidan na iday ti dakas. Nagduldog mo't tin ngay nukasta. Ay day tang kaka. Ang adamot na iti uray na kaimbag ka kadakwada. Kinaduldog mat isubandagan ka. Ha? Adaman nadlaw ko kang karomi. Anya na italyo ni. Tunggal agdate ta. Dito'y Latan Park. Ti kayat mo. Sabihin ako mga ron nga itikayat mo. Hindi kabakiran, pauray tukwakan na kan nagitibakas siya. Ha? Ay, saan mo't Si kamot. Ngunti ko na kumakot. Ag-restaurant tamot sagpaminsan. Nagambisyo sa kamatan. Nangina ti makanita. Turo-turon tupay kat naginan. Nagsasao ka. Kaslawan makukwartam, Romy. Nagkunangawan. Awan samot talaga. Ado ti kwartak. Katapno di mo ka na. Sige. Ipan kay tininginaan a restaurant. Daytay kumamot restaurant ang makabusog, Oo, sige. Naisot ko na. Ipan kay ti eat all you can a restaurant. Tawray pagbukiradam tapusig mo iti nalaos abusog mo. Unay daytan, kaka. Saan mo kaya kayat ni mabsog? Romy, saan nakaplastikan niya, iso nga ibagaklat ti kayat ko. Siyempre mat kayat ko ti mabsog. Isu nga ron nga ipan kay ti eat all you can. Ta umam ang mga niya eh. Angam, sana mabalin kag balkot iti iyawid. Ha? Uray para aso lang mo no pusa ti alam, sana mabalin. Bayadan pa'y kit diti saan mo amay busa. Anya? Unay daytan, kaka. Oh, naladaw ka mo tanagawid, Romy. Huwag nga ron nante. Ay nawis na ti kayan ayat ko. Kasangay na siguro anya. Saan nante? Anya nga roon, anniversary ti parents na? Saan nante? Apay nga roon nga inawis na ka. Mailiw mo't nga ta. Inawis na kay Jabalayda. Saan nante? Amukon. Iti hotel siguro tinangawisan na kan ka. Ta kunambet ang mailiw. Mailiw iti ado alamot nga kay masa. Anya? Iso impan ko iti busog eat all you can resto. Unay daytan, kaka. Awan gayam. O bilinan ka, Romy, kanakan. Anya na tante? Diyak kayat ngayag mo dito iti kayan ayat mo. Tapno maliklikan ti sana nasaya at mapasamak. Diyak met kayat nga agiyag ka dito iti barkadam. Mabalin mo ti makisinara ka na kwa ti ruar. Basta saan adito'y uneg ti apartment. Dayta ti bilin kuken ka. Awan pagdanagan nyo, ante. Matong palami na bilin nyo. Okay, nasayat no kasta. Tapno ado ti maurnong mo. Ngamin, dakkel ti ited miya kwarta mi ti binulan. Adda pa'y bingay mo iti maited nga abang dagiti borders. Iso nga itultuloy mo tagbalina na singpet, wan. Matik automatic na tante. Good boy to'y kaanakan nyo. No more, no less. Ha? Unay daytan, kaka? Hoteran samat ti kaayan-ayat ni Romy. Kasla kastan sangag paiso. Ken saan la dayta? Lamlamotera pa'y. Unay daytan, kaka. Kay kayat lang kami, ti mapan nagkabkabukab iti libre iti restaurant.
Alabay amon, ang mga nusa na mabmabsog iti pagtaengan da. Ay, narigat na ita. Nararit no kasta. Aginot to daytan into na da pamilyana. Kaya't no ka day, mga sawan ni Romy, akanakam, bakit? Ay katadakan ko anan Angam no mga sawan, mga lakmat iti sa bali kasukat na. O di ad-adan asaan na ang mapakanti pamilya na. Nawarin pagsapulan na. Ay, oray na itan, haka. Hello, Leonie, si Kamil Gaya. Sana yang awanan da antikan uncle mo? Ta napandan ni Isabela? Wen, apa ya? Umayak di ta apartment yo. Anya? Oh, di naksamot kaya ta makita. Ibagam lang, tapnang mukmater aramidag. Saan man? Kahit ka makita, siyempre. Sige, umay kaitan. Kasta ti kayat ko amangagan kan ka, Romy. Tano saan, ag-break talangan. Anya? Usikamat yun eh. Mangbut-butang ka pa eh. Saan ka butbutngan? Ibagbagaklaan ti pudno, ta sa anak a plastik. Sa bagay, agpada ta sana mga yati ti plastic. Aywan gayam, anya tinaimas asaganam para kanyak. Malamot maran. Ay, hulay daytan ka ka. Amumot nga umayak? Nagluto ka kuman ay tinaimas sa pangsangailim kanyak. Wano saan? Napan ka kuman timaray biit iti lechon baboy wano lechon manok. Ay, nangino dagi jay ah. Ay, awan gayam kwartam anya. Ha? Oy, ano kwarta lang? Ano dita? Oray la tumtumpak. Ayan na nga rod ti kwartam. Apaya kastam yun eh. Kwarta ka na malamot ti pagkatkitam kanya. Nasakit na ako mo amang sangaili kanyak? Saan kumabot ka stati style mo ah? Amom, prangka sana ka plastic. Uray siyakmat, prangkaak, saan ka plastik? Iso nga ibagaklataken ka ti kayat ko. Kayat ko tagpasangaili, kan kayat ko asok katamto ti pletek nga may ditoy. Nagleng ka matan yun eh. Talaga ajak magustuhan ti style mo ah. So nga agawid ka? Ado ti mabalin kong ayatan na nasaysaya at ngamsi ka? Naglastog kan, Romy? Agsarming ka man. Alagsarming ka. Tapno makitam ti rupam. Kun kita ang talangam, no dapay mangayat kun ka. Anya? Nagkarit ka. Imbag kanyak ta talagang agminar ti beauty. Uray anyang ang gulo. Likod, sikigan, sango. Kat talagang agalimon ti makakita kanyak. Kalpasan na, papanawon nak, ta isukat nak. Ha! Day talagayam. Sangapulo ti sukat mo. Salbag ka. Ulay daytan a babae. Well pare, umay ka dito, tag-jamming tayo man. Oy, ayabam na kiti barkada, ta agraragsak tayo man kiti. Ay, sana parikot ti mainom kan pulutan. Aglap-lapusanan pare. Ha? Nilyo ko na. Pinapanaw ko nga runan. Buklis ngamin na dyan babae. Sige, pare. Orain kayo. Sige. Waiting for you. Bye. Pasensya kayo mga pare. Ay, nidip konti music tayo. May ngamin nakisarita tayo may sa border dito apartment mate. Matitiling ka na. Gapo iti music tayo. Wan kami, pare. Mayat dinggan ti noise. Mayat na ito. Wan nga ram. Naslad daw tayo ti club. Babae lang ti kurang. Pero kita burtriyaw ka reklamador. Pinagsasawa nga raw. Magakapumanaw dan mo, di na maanusan ti style ka. Very good na pare. Rumbeng laga kasta. Nagaruti ang kasapulan iti pagyanap. Pagtalawom kit amin ni Dan tapno.
awanan ti agreklamo. Ha? Ay, nagtalaw lata, di mayat. Awan, bibiyang ko karakada. O rinabi tayo nga agraragsak iti balay may. Ulo dito yung apartment may. Awan makalapag. Ay, kamot gaya man, Romy Barok. Luktaman ti tangkay awan dalom iti linya. Baunan nakmutan da ito at tao. Oh, apaan nakamot talang kamot tayo. Lukatam ti gripo iti tangkay awan danom. Kan saan ka paya pumampanaw dita? Tay siram tumatay. Agusara kami. Ay, maksud di lutlutwag Barok. Si kantulat ako man ati mangidap. Pwede ito bakit tamang isuro? Tong palam ti pangibabaw na kin ka. Nakaturturay matunday ito at tao. Nawatam di baga ka. Ay unay daytan. Kumusta kayo dita boarding house, Melissa? Anya? Pimanaw kayon? Apay ngay? Pinapanaw na kayo ni Romy? Apay ngay? Anya nga min tinapasamak? Anya? Nagloko matan ni Romy. Dinala pinampanunot ti ayat kan tulong taken ko na. Nagbali na naturay kan natangsit. Feeling landlord kanon. Anya? Apaya pinapanaw na da Melissa. Nagsingpet na ganyang agasawa. Kapautan na paya border tayo. Wan nga rod. Ay, agraraman a landlord na talaga ni Romy. Diyak magustuhan, dagiti nararamid da. Agiyag kano pa iti lalaki ka na babae kat pagbalinan na kasla club ti apartment. Ay, naglokon. Dadayta, ti pakay babainan ngar aramid na. Isung agawid tan tapapanawa kun ti loko. Naitapay ti bagbagakken kay di bakit. Anadlaw ko alimas taog. Talaga pa nagrik na kat iso ti akin ko kwa iti apartment. Talagang agraraman a landlord. Ay unay daytan. Bang ano saan na basbastusen na iti daduma a border sa bakit. Ay na, pagbalinin na pa'y kanu ida akatulong a baun-baunin na latan. Uray bakit? Ay, uray daytan. Madi daytan. Talaga madi, iso a papanawon tan da dya Romy. Apay nga, nagja border ti sakit yun ante. Kat sakmat ti dinutukan yung agbanday dito apartment. Dinutukan ka ngagbalin a nasaya at kadakwada, tapasig da amin na nasaya at ken natulnog ngagbayad, nga manya tinaramid mo. Pinagbalin mo pa'y gaya mi da ababaw nam. Unay daytan, agasem ta ipayawat mo amin aga sa pulam kadakwada. Makitam lang nga darumwar a border, baunam. Pagdalo sumida, ito ang nagkanwar. Pati iti pasit ti balay asika kumamat ti mang dalos. Kagsak dum pa ida. Ay, saan da trabaho da kita? Sadot dakit dia? Anya. Kanti kang runa na jak kayat. Iso tinaariwawa a panagjajaming yu ditoy kadagiti awan bain na abarkadam. Mangibabain kayo. Nanti mas, normal lang matag di jaming. Ngam nalabas tinararamid mo. Iso pumanaw kan. Apa nga ante? Jak kayat ti agraraman na landlord. Kan nakaturturay unay ngawan mat mabalbalin na. Iso ti kunayo di pumanawak. Nagtangsit kan? Papanam nga roditan. Papanawon dakmat gaya man ti pumanawak kong. Noreawan papana. Nagloko ka talaga. Di mo ammo ti makisaritay tinasayaat. Iso ang may bagay launay kan kati pumanawan tangsit. Awan pa'y panagpakumbabamat apulos.
No, amoy o nakabasol kayo, sursuruin nyo kumatag pakumbaba, tapno naanayas ti panagkakadwa. Isa si ka Romy, agpakumbaba ka kanyan tim, ta nasayata tao. Bareng may kanda ka pa iti gundaway mo. Saan ka ta tumangsit? Ta awan nasayat nga ibunga ti kinatangsit. Itan nga gayem tinagibusan ti pakasaritaan na napaulwan. Hagraraman alan Lord. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.